to Hungarian. Ria, Hungarian. She's very, very angry. Maďari za Dunaj. Very, very angry. She's very, very angry. This is the American video. Maďari za Dunaj. Fuck you. Shut up, čo ti jebe? She's very, very angry. Ale ježiš, nebude to vidieť, tmavé to je. Začnite. zvuk. It's cool. She's very, very angry. But so we don't I'm very, very angry too. I make noise. Neviem. Akcia číslo 3. Do piči. Hlavne, že mám čo. Tieto svine nám zoberajú kľúče. Hungária. Ria, Hungária. Však babi, čo ideme? Vidíte, mi zaklopaní na moju kľúče, ty kokos. Hej, dobre, však ho budú na Ráno máme o 7 zápas a oni nám zoberú kľúče a nechce nám ju dať, že je nahnevaná na nás za to, že sme pičovali. Tak nech sa ani došla do 3D a začala a už ja zobrala nám kľúče do piče. Ale vieš, pointa je v tom, že ona hlavne, že má krosky do Boha. Čo má? Krosky. Čo krosky? Je body. Jebáno, Maďar je špatný. Asi tak, najebaný do piči. Pána, my to bosí. Akože, chorá som, hej, nespala som ešte, ale keď mi zobere kľúče od izby. A ráno mám zápas. Kde je? Poďme do debať. Ideme. Ja, Patricia, Markuš má chodí. Nie, ja som na to stopil, co ti myslím. Without keys, we have money there. We have 1,000 money. How we can sleep? We must. Keď tam na kľúč, budeme ticho. When you give us the key, we don't have mangoes. We don't have to make noise. You can go to the director in the morning. You can go to the director in the morning. Yeah, you can give us the keys. Ona jednu ťa, ty vole. Zakľúč ešte. A teraz čo, tak mi budú brať za dobrý Karola. No, poďme.